Hiding friends song sungtini hai naleonai sini Tripura Public Service Commission sini TPSC wo kaisa job notification hai ketal nongko uka o job notification advertisement nongka 06/2020 ni o jaga angka sini obongka personal assistant grade 2 PA to group C non gazetted no omongka 5,700 simi 24,000 আর পরে গ্রেড পে তঙ্গ 2800 টাকা অমংকা সিনি টিপিএস সিনি পিএ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নি জব সিনি পোস্ট তঙ্গ ভ্যাকেন্সি এস সিরং নি বাগৈ তঙ্গ 15টা ও জায়গাও তঙ্গ এক সার্ভিসম্যান নংবাই খরকসা আর পরে সিনি এস তিরং নি বাগৈ তঙ্গ 59 এক সার্ভিসম্যান নংনি বাগৈ দুইটা অরনো ইনক্লুডিং খাইজাক আর পরে ইউআর নি বাগৈ 26টা তিনটা এক সার্ভিসম্যান নংনি বাগৈ ইনক্লুডিং খাইজাক আর পরে ইনক্লুডিং ফর রিজার্ভ ডিসেবিলিটি পারসন নংনি বাগৈ বতং টোটাল 100 পোস্ট দং ইনকে অপুস বারিবো মানো তাই কমি মানো হনে সাকার ইনকে সিনি educational qualification tongo essential qualification eo tongo je kuno board ni 12 pass nangnai 35% manai average ni sawo average 35% manai pass nangnai haike madhyamik pass boroi mano jodi kuno stenographer ni ITI ni stenographer ni course khaijak ngangke ajago 35% माने माध्यमिक पास ngake bor boroi mano o jaga o sakok mane jodi ITI o stenographer ni course khajak tongkhangke ni saw inke o jaga BO sakate kisa BO saka computer operating ni knowledge tongna nangnai ni saw tai knowledge o computer operating ni certificate bo tongna nangnai ni saw komse kom 3 mas ni saw government বা government recognized যে কোনো institution ni sawo minimum 3 month ni computer ni certificate tong nangnai kintu tabo apply khaipuro kono mention khaina nangya upload khaina nangya certificate abogai norok jugar khainai kuimano inge o jagao tai kese saga typewriting english ni 40 word mana nangnai ar pore shorthand 100 word mana nangnai per minute ono sawo or shorthand ni typing ni kuno certificate nangya computer ni certificate simi 3 month ni nango ni sawo ge jodi stenographer complete khajak ITI yo ngake nang mading pass ono riman nai haike nang 12 pass simi ngke no sugo 35% manai o jaga saka ikor jaga sairpika STAC rok ngangke tai ex serviceman tai physical handicap rok ngke 5% relegation manai tar mane 30% ngangke no 30% mane 12 pass khaija ngke no rimanai kok sawo ge qualification clear ngka ge sini S limit athroni theke 41 year jora sini 16 october ni bisingo আর পরে STAC rok ngangke 5 বছর তাই ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ 5 বছর বা 5 ইয়ার রিয়েলাইজেশন মাননাই তার মানে 46 ইয়ার জরতেই রেমাননাই আর পরে সিনি জুলাইও যে সাকলাই মানে গভর্নমেন্ট 1 ইয়ার রিয়েলাইজেশন মাননাই ও যে COVID-19 ni bagai hingga 47 jora rimano haike 42 jora jara general ongka ke আর পরে সিনি লাস্ট apply khaijaknai online 16 october jora haringni 5:30 jora sini online marnai omongka ar pore online apply khaijani date dingke sini 24 september ni simi chengnai tini 16 tarik october ni 16 october ni haringni 5:30 jora obo apply khaimani norok hingai sini selection process ngai eo tongo o jagao recruitment process nai sini 1 number preliminary exam nai first 100 mark ni preliminary exam o jodi 100 mark ni o nang jodi
T ka o bebang multiple choice nai MCQ o jaga nang pass angkang ka ke no type writing tai shorthand ni writing ni tai transcription ni test najang nai nang jodi preliminary exam rufuro jodi ni pass ngani chance tong ha ke no nang reimano srungui mano srungui nang renani sujuk tongo friends o jaga o kuno shorthand ni type ni certificate sanja sudu computer ni 3 month ni certificate chimi sano arfor nang oro type writing tai shorthand no completing ha ke nang main exam marnai 250 mark ni sa o jaga type writing tai shorthand ni kai shorthand ni 200 mark arpore type writing ni 100 mark ni o jaga inga sini puila preliminary exam ni bagi syllabus ra tongoro part 1 type part 2 jak tongo part 1 no ke grammar kalayo sini preposition article synonyms tai antonyms use common phrase for idioms comprehension ordering of word in sentence for sporting error extra hairok notui nai 50 mark ni nai arpore general knowledge arpor special reference tirpurani notui nai tai notice reason te arpore current affair local national tai international current affair fainai tai simple arithmetic onko fainai mental ability test mane reasoning haibo fainai 50 mark ni total 100 mark ni 2 घंटा ni ba 2 hours ni exam nai preliminary or pass ngangke ni type test rok marnai arpore sini main exam ni bagai paper 1 paper 2 paper 3 tongo paper 1 ka english 100 mark ni 3 घंटा arpore paper 2 tongo bengali or alternative english bo nang reman honi sawo 50 mark ni oboke 1.5 घंटा paper 3 tongo GK tai current affair total 250 ni exam nai inge sini recruitment fee marnai 150 টাকা arpore or SC ST tai BPL card holder rok tai physical handicap rok 100 টাকা payment ma khainai online arpore date time tai venue exam ni bagai preliminary type writing tai shorthand tai main exam ni ka abo ulo date declare khair jangnai admin ni bising tei ga friends ong sini obongka TPSC ni job agi rogong ke stenographer ni certificate nango type writing certificate nango tabo ke type writing tai stenographer ni kuno certificate nangya sini computer ni simi 3 month ni sano o jagawa gai friends ong omono sujok sini SC rong ni bagai 59 seat ST ni seat no kubang o jagawa gai asung no friends ong o video no nain no bahingjaka like tai share khajane tapok de gai tini bagai asung no te isa joto no hain hai hambai